из Туркменистана. Встречайте, Абдулла Бабаев. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Итак, знакомьтесь, боец в синем углу. Ему 20 лет, рост 183 сантиметра, вес 70 килограммов ровно. Его профессиональный рекорд – 4 победы без единого поражения. Дамы и господа, он многократный участник международных турниров по ММА и боевому самбо из Душанбе, Таджикистан, не знающий поражений Фаиза Гулонова. Его соперник в красном углу. Бойцу 31 год, его рост 175 сантиметров, а вес 70,8 килограмма. Профессиональный рекорд точно такой же, как у соперника. 4 победы, ни одного поражения. Дамы и господа, чемпион Азии и многократный чемпион Туркменистана по боевому самбо из Ашхабада, Туркменистан. Также доселе непобежденный Абдулла Бабаев. Рефери поединка Александр Сидорин. Парни, правила знаем, не нарушаем. Слушаем внимательно мою команду. После команды «Стоп» не работаем, уважаем друг друга, показываем красивый, честный бой. По углам. Итак, в клетке 2 непобежденных бойца. Спокойно, спокойно, аккуратно. На месте, спокойно, двигай так. Молодец. Там пока двигай. Между раз зону, как сразу идет. Пальцы кулак. Молодец. Молодец, яktın. Итак, дамы и господа, рефери поединка Александр Сидорин остановил бой ровно через минуту первого раунда. Удушающим приемом гильотина победу одержал Абдулла Бабаев!
перестал. No, I don't take shit. I got И no love остается for the fakeness. не знающим поражений. And wanna hate this, although show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. Can the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off